Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MLA jangka mulai konstituensi buat proses di Saukme, haka kendai terik untuk para arajar arfuar. Ula dawa beriun penishtomi ki pulit, ki badan hapo ka tactical team 1, kabalami kat kum kajing tokit, jong unong bishar bala syong taj uti vai pay, bala penpau, badai ka tactical team, kabadan kiti ban siat yap, ya uba cherish the field hangkeu, haka khalai terik unailar arajar arfuwe, haka jinglik kendra ya ka ying sa jong haka jinga keran bagila patai kubor, uba proses ula ongru, baka jing penslam jong sorkar ban penishtomi ki pulit ki badan kiti, kala pelong ya ka kenhun ka sur ka beriuh nyautrap bahkan mi biang syakmat bandawa penshitom ya gitu ki basiat yap yo ba cherish haying sa jong kanik isu jong ba cherish thank you ka ba kasur jong beriuh nyautrap menta sai sin pade menta kalian juki gila pensengau ke sorkar kasur ka beriuh nyautrap kali kendu menta ya ka sorkar de kendu menta ka do ya ki hep pulit baka ba nakalian jong ka sur ka beriuh nyautrap kila dawai ke sorkar ban penshitom ya gitu mataki ya gitu ki polis ki ba pernah ki polis ki bayadan mata hak ne hak ba ban siap yap ya ba serius thank you hak tu si wal plat damar hak inquiry ka one man inquiry commission bla klik de bai pay petiat judge bla klik bai pay la penon kam ya gawe ka kinkin hak tu ka inquiry laban ngani ka laong ba ka tactical team kani ka tactical team ka bdeka lam ong ka group jongki polis kabade ka dekan ka tactical team lapanon kam daka dah ada ka force ada pelong ba force dan ni bende de kai ka bamdi bende la pelong yang ba sini staki ban poi syaka ado ban khano de kai ka dan ka yang jonga ha ka bade ba kani ka benta kasko ka de ba shisha kombo lo mata hot ki bayi basem da kalian jom baslis thank you kira priang ya ka one man inquiry ka batung sarkar deka jingko aja ki bade menta ban sim action ya ka tactical team deka jingkali bami menta kalong bandu berno potan kai kita don tactical team te da kalian jom bai pe masyang don tactical team ikwa ba sarkar menta kan sim menta action ya kita ki don tactical team dia mentah kan la khamslam mentah kan ka komisi kan ko de gadap de hadu ka mentah dala sarkar ka pasim action ya kita tactical team dia ka jing dawa nak yang jungaro baka sarkar kan kam ya ka penstom ya kitu ibni badan hak ni badan hani tactical team ki balong ka daw ka banda ka yang jobas des poi shado ka bentah ka ban khlat tinggal kabilin ti bang yang ka sarkar ko belum matahi nang don por lam stio RTO namar menta ka sila de pa pratik stangkat no menta ka election kan de shwaba election kan ngadawa na lang sarkar baka don kami ban sim action hak de ban baka ne ka tactical team number 1 kaba nakalang by pay one man judge inquiry kaba nakalang ula pau hak inquiry padengan ni ka team dengan dawa sarkar sebab ban sim action no kenang man nakalang ka ying sem jom ba sinis kin i yang sarkar ka de hok ada kerja ke por nak kalian kasur beri nyetiap nak kalian nyekiru ke susu bak soka kalian ikan badai. Pada skam kanum don jinge, dah soka ke kuat ikan mencim action hak beri di mentah. Kabangan ngasungulungo balik bak soka kaslam ni kaban sim action nak betah ke tu. Nak betah ke tipulit kibala ilale kibala nangkam access post. Kai ke jinge bak soka kan sim. Teka pau hi benda kalian sarkar hi kumba pau syahi benda sarkar hi kampa nak kalian juga ban sim action teka pen pau hi benda kalian juga ka ban buri iketeng ka pau hi benda sarkar kam don katata ado ka podukal wil benda ka sarkar do podukal wil dan kadun no ga jinge te kumba kalong matahi te kan ka kies kalong ka sur ka bri nyautrap kini lang kalian juga lang boys ka pau kalong isya ka sukar na sim action lu kundo kani ka kies mata kala kudno de kani ka kies kan kadum kan bana kani ka sukar sim action ya ini gibri dan mata akan man sim ya ka jom ba siris